Tabela ulama dipegah tamita viral. Bah viral lung kedih gara-gara lung bela ulama, lung bela tungku-tungku dayah yang uronyo kadicap tungku Pancasila oleh awaknyan. Padahal gedengena tungku-tungku dayah gepetrang Acehnyo sehingga ketika terjadi banjir lagi uronyo, urang Aceh tetap teguh imannya, tetap bertanya, di mana sajadah? Adakah Al-Quran? Ini berkat daripada tungku-tungku dayah, tungku-tungku MPU yang uronyo dicap tungku Pancasila oleh urang yang ingin menghancurkan agama di Aceh. Nyo wajib waspada. Pekeh harus tabela awak deka-deka awak itu. Yang tujuan jihana debu. Yang jelas diu benci tanyo kepada ulama-ulama yang gedukung pemerintah. Padahal ulamanya jelas lebih geduku daripada urang deka-deka awak itu. Nyo harus terpahami. Menyo viral lung karena lung bela ulama, alhamdulillah. Daripada lung viral karena lung bela urang deka-deka awak itu yang ingin menghancurkan bangsa Aceh. Jelas?